Oni adofo yebema makwaba asan de aba emergency Ghana TV so na ene de yebeka kire ODiifoɔ Paul Kwabena se yesere no waka kakra na in fact na mpanifo ka se waka bi atoaso omo nka saa omo se waka bi a jai taso na wa se duru ba bi a ba se ase nipa bi ebo IBJ so bo na IBJ so eja akwala obu ade no mpan ho asem na ono so ye se se mo se me na maye bibidia ene na chese mekọ na ma be pachew na chese obi ahu so se me na mafom na dia ne mepachew ne mom onipa sebi akwala wo she Roma father botum obewu dia wo ye den a saa na mpanifo ka se obewu na enti ono de o pachew ese se office ono na aye ne bone atia ne dia ene wo fa nche no na waje atum owie no na wasa ko guarantee interview fufuro ewo One Ghana TV. In fact obi anka se mo guarantee sa interview no na mum na ka yese ebeya ontwa so ma be yesa ade na wi ohini ni abeye bibia wi anka ontwa so nti mo mien konko he after say a chopa ne ba echi no wasan so abekasa mien konko he story no ma se wone o maame o sister wade na ohini adadzo a makoye nhyiamu bi ma sa apology bi abam nchirimu ankasa te say on say me maame ne de me ka maame na nkese ankasa yi ma on se maame de me fere ni agro titiru ye makonta Mr. Befa case liba ye no na woni wo se de wo kan in fact what amechi course message in incransham pai bo akese ni ahodo a ohini ni adazo wo ye ma me in fact afekwa me hu se sa nye tumi kekereti ni mu nya me ngosra pa na adue ni mu a efru saa wo bi asenya na me din chakase pa e de ma no e da na se last week Monday ya me pon free TV penna me ma me frame me odi ka frame advertisement man peke ma konta frame me ti me wie na me ko fie ngese mpanimfo atwa ahia eso wo se etenase ntimi ntwi mfa ne so because wo ye obi a odama ko so do no fie e pa chwa okay ntimi ko ne etenase na wo so de wo so kan bi ya no wo so kan e ko so koto ABJ eso ti mpanimfo kasai no so kasa nso me kasai sebe ye bobo na wulusu na wulusu ti wo se wa we ne no hu ha wa be si ne lu di wulusu no asia nanti ho na luzu ye na ho na wini ye se wo hwe match na abumu no match okay wo hwe match na abumu nti ade a match no na wini ye na wo hu ni sen Manchester wo hwe a match no na na wo so wo hwe na wo hu ni sen na wo hwe a wo so wo hu nsesen some dey be say o she go no wo she do wo wini okay and na wo aka no okay enti ade a ohini ni aye no we kire batan a na ekuta ye maame Maria ni su ne ban ne man de wu Yesu Kristo enti enye me nwanwa se maame no se su mvanche me odare nye se su no na ye maame wo hini ni afa ototontoto ye me mistake ya maame bi twi menim na magye atum na waseso aka ne kore ensem so ayde a kire me nti ade a wo ye ne maame wo hini ni obapa Yankopon nhyira wo ye mma wo hyira wase mu nyina na ye papa so akonta Mr. Befa Yankopon so nhyira pa adwumafu nyina so me hyira wo nyina na meeting na nkasa na mokoye ye no na ne nyina so ne say what was the main reason for the meeting sense sema mi nua keto no kai no sabe emfa kwen nua keto IBJ emfa kwen okay what I say ana eba ede nkwase kese so ebre me titiru me ma omususua no mko school mu na mfo bibi so what I say nti ma me ne trase ne nyame di nkomo ma ne mu se wo so frɛ case no so far so good ba ye ne kotrase na chaw pakese ana me ma me ene makonta ede ma ne ndom de maye ana afisi no so de chaw paso ede ede ba nti ne wo se gitumti ene mguase ni efinyi no ana awo se wo horo me ho na me so etimi me ne monyamtimi okay let's just say and someone IBJ especially e kafa ho no and na office office omo anka ne yi omo fresh omo pa wo chawo so omo anka san se mi okay so among and so nya say
me wo ma na de nti emu nsam no mu de hina how pa as a father and as a husband and as a sofo na ye ko kan wasem se ko ta fro baase senye enya de ketu ana afi so be me bia sebe obade obodam se de kura obade wakata ne japade se na be ma tente gnamo se bia me japade ketewa sa akwa sa atene se wa na eda bontini se me so enye easy sa okay anti sa niema no e ba se me pema bebrebe aka enhame so atase so kan se wo pema bebrebe aka enhame na me fa kunya so achia titibrim Kennedy okay papa me chapa titibrim Kennedy so panyin no enhame se fra ge mema me de me kaza me fa ba de na me bo me ntwa to so da nti ohono ha me afezu no se wo sanso gigigigi sika egu adwuma mu hodie o ne entesa na no so kan nya no kresa gigigi sika o de adwuma mu ho adwuma mu de sebe min ko gigi obi sika okay me kura sometimes kura na min kasa me o mu adwuma mu ho no I don't know min timi ponte okay but to do so ni sika da pa ko bra no I don't know minim ngo fota di sika ho me ye nipa me obetimi sra ma de me de ma no of course oh yes and so and just oni bi o obi nti hono sa na ma me sa de se frank help okay so now obi ka say e de na beba ma ono so akoka nsem bi enye nokore na oka na emum na ensesa nko ka nti na omo pa chawo anase na nya nokore kora nsem oka so wona ase so be ma na ko sa edu na Africa so ba le be ma sabe ye hie mu a enye kamera ni so na obi ahu nti ufi sa nsem no o kan for bibia be ya wo yakeke anasa bia wonna di nkomo bi pen ana apiem gan kwa me ne sa na na oh ye trase ne de ono ka se okohwe video no anyumre no na wakwa chiri entisa so far na me kwa na odi kan frame anyumre no IBJ no odi kan frame me a IBJ afre o odi kan frame me before say ohini beba me ma me ohini beba na me no say sometimes me shedam fa asam nyase because se Kristo nan ka se tinteso gu ni so a me shedam fa asam nyase but eye ne pini me aha na madofo because be share we na obi aka ukonyina na ewo na ya na ha adwene o man so how did o mo fa na say o nyame adom me man ni subaya me wo mu enti me man na fa so personal so me better come papa actually the ekoba nyina na te say ye bobo aba na president to na we tie na we hwe ni wuro so we lead we na we ye machi no e bi sa de nipa bebre so ye enti me man no e bo maba so e bo me man ba so including ketwa de kura no obem ye pa da to say minim de na nkokoro pese okasa fa mu say bibi e wo madwin bia no enye ti me bo me man so abaso pa na se fa ne nyina mu no minim adwen kura na wo minia ketewa ni mu because me kura nsa me kasa wa trap me a man koka deep one could deep into trapping our trap no enwo hia okay enkomo nyina na edi no eti we are so any mo be secret ye nante a ye dia be huni pa secret me so me no di pen me no di nkomo ye kasa etufu so timi ka asem chemti me so me ni mo secret some so me be dwa so e bia ka me kwa de ka be ba for masren but me ye panyini eti se me nwa na kwaka bia no ni kwa asem timi ekotak na ba me nim de ba na adwene yan so ni nyina emu no oso okodu ofi no hu se niema akeka ye no na mfa kwen no ya kan wi yes ntumi wo frɛ me no me peke call no me peke o ni di nkomo first was second when you ni nkomo that na watch video no ni ma hwɛ video na me anka se wotu say yes ma fo ba me peke call no me peke call ni ma call no ba no o first time hu call na adwene be le ba utu onkoko kasa chem se fa call no e de nkasa te me fa call no ebom 1 2 3 na me fa e opamacho all right te say opamacho mo odio bibia o opamacho wa to say in fact wakasa etia me ankasa but the genefel so actually me kura me kasa ko sanko gen ho enkoka ba actually me kasa say okay odi mate to opamacho okay they say chopper no waji atum waji atum say the one okan ya o se anya bia wa pa ho che bia wo so gitum sa because of onyankopon okay because ya me sremanim nso memuna mitrimu ho wo de na wo
Me to say what chatum from your heart. Oh, empire me say meje asem na free onyankopon do ba Yesu ho ene me maame am fere oni di kunu ne makopin wo mi mu. Okay. Bibia ni mi mu. Meje to complete. Okay. Nipa na efom. Some afom da. Eti se mi manya ntum obi ene nipa bia mafom no. Na on so kwa koye dey. Me what ase. Enti the oye no because of Yesu Kristo nti. Ene me maame wo hene ni nti. Ene ni kunu Mr. Brefenti. Me yefi makuma enim builder. Okay. Me nkai kra. Okay. Okay. Eti no se say na chopa no ye power chu we are is there plans to sell go back to Sompana? Me maame ni me di nkomo. Se omo frame a me go back. O say omo frame a me go back. Omo come back say omo come back to Sompa koye bell ah aya ODiifoɔ yep na ho ye de bibia boko awurade asomdwe wo so because you say Ghana man for adwatum oh yeah and also say Sompa for some adentina opese Sompa na oh meko Sompa onyankopon nimbotan ntia me se meko Sompa but frewa oh meko by chop and there bibia kopese ye pa 20 sabra bibisa pm akoso se wo se me sa ba but wo se wonya panyini ma ne frewo ti ma me ka se me hodu on kakra na me hwɛ de ekoso o frɛ me amesa akɔ but mintimi fiti prekope wo ha se me gyae because ha no omu so mi mu se me pamre mu aka mewu ka bo me aka mekɔ enti se me fiti prekope se me gya ha de there is no way na saka wa benya new challenge do be ka se ne anka o som na de akona said that was as your love for Sompana koye superior as a bone of contention as a what the sabi on to try baba stations in me to try bia ama say Frank woni modwuma on show broni ana metiefo nyina omo ka se mame nko nyina no me po ma chewo last minute last day no beti ODiifoɔ pokobra amanfo nim se amanfo ka chewo sense se wokɔ. Why yes, not? Of course, comment section here. The break answer no. But so be a team me obi Anthony Boase. Eya adwuma, ma me ne mfeliye. Enti no se de ka me nkwa ne kise me mu no. E basa enipa aba me nchen edoso. Se be me wa police for lawyer judges here. O ma from doctors o mo conformity. O mo nyina frɛ me. Aso for so frɛ me. Titibel ka de o mo nyina frɛ me. Difo o ma me si bra ko. Osemiko. But so far don't yanka sabra. I must hold on. Yes. Do hold on. Me hold on. Okay. Never tie die. Odi munyan for ba na beka. Okay. And some no cost so no kofo bi so kasa say interviews na do so do say kwanu tum na nyame be ko ama wo sansa me bi twa wasum. Bebre nipa kasai but asem Yesu Kristo kredum le bi no wote am o. Say Jack be ya. Na kru we. Empare me. Madawro ma sa na wo se kono interview man ko ye be 10 o that very day na me nua e be bom interview that very day na me ye nti papa di tu mu di tutu makoma kwa hwia be katem kata dodo ba na ye ne kwa so a se manye interview na kameti me kum me ho agya me ma eno so ka wo tia ka be kate na peso ku ho asem na ba no enye easy minim so wo fe maseme de yen but obi a ne akoma ne adwen kuta no obi won ma sabe obo otika ben pe kura otimi etwa hwewu yes ensem na no deme ema me wadofo abruchire pa me wadofo a omudidi man bidie e wa abruchire pa more than metuma ka be wa omu doso na we ate na nipa tabuche na omu su sister makafra anyway ODiifoɔ yɛbesia na dia na wo katwa to zabre de wama nipa bi na confused because people thought they are going to enjoy you at Ghana TV and also say agina has say wo frame ya na say anymore say wo frame ya brebiara me dia ni be so Sunday no I don't shida I'm a quite confused obi na wo katwa to na yanko obi bia mo obi anya confused obi bia nye confuse me kase me nkoso mpa back ya last samotena sesa aprane a obekasa DIIFO pa first one we ni atena akonwam Wednesday
The second day was a interview. The third day was for me. I'm like, oh, Debbie. A basa sabi do na so beka say ODiifoɔ ni umuade. 2 wonya suffer papa because onko wo ye hwan ne pa ache wa wonte ase. Nti obi antam chiku. Na papa nso so anka waba na se on so onye disappointed. No. No. Cause on so nya mudide. Yes. When you mudide a na adenti ye obi adwuma handle obi adwuma man. Okay. Say aha. Mabaye panyini wa ho. Ghana ban. Nina mabaye panyini wa. Ghana TV and Ghana radio. They say nindu next 2 weeks ni be radio no. Ye gusu me ba ye ntoto e koso bibia kama. Enti ye nyemu sakeke. Okay. Ye nyemu sakeke. Okay. Eti mesremu nyina. Obia me do obia se. In fact say Frank, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ananyesa ne kana. Aha. Nipa bia metifo project for police, doctors omo konfonoche, nurse for lawyer, ne teacher for nyina medem nyina se. Medwuma for general manager. Yewra to fiakwa. Ana Dr. Blazer Foster medem nyina se. Mahwefo nyina medem nyina se. Okun mene me konye na enche kura ODiifoɔ Kwabena program a ebeba na memfa ntu biasese ya na adoma no mese program no eba so hen eba so hen so program na on to the eba so hen o mema telefone nyen eba so hen yes nunu me dabi wo say program na eba so hen go is what can nema mienu o da na man okay order in court order boko come on your excellency come on Abusia protective kopia ODiifoɔ pop di achi a me akwa mesa am more confused than I am. Etino ye den komo besia me den edna na kofi ejiskapa obetu afam se family ODiifoɔ Kwabena the bellman of Sompa also osako Sompa wa bra o Ghana man dey say Ghana man there waso abe penny emu obekɔ Sompa asa akɔtoa Sompa nkɔmɔ so na se bi atumi ayekama nyame adoma onua on senia medical ka no na me de me hwehwɛ senka ODiifoɔ Kwabena obeye din eye senia kodu na eye on se wo kasa bebre pe na kame aye se wo se asem na onye se IBJ no onye se sebe ni nsem na wo ka no ena enye no kre ena wo bepa che wo enye sa ade bi wo ho a wo akola de woni pani ko a na se sebe woni osofo bi ya ade a na wo se wo bre wo ho ase because Ghana ha no ye mfa sofo asem eni agro na aya na obi nso be fan enchen wo be fa ase boko no aka cho se he na wonu maso na sina wo ne yesa no udi agro be ye ose o udi agro be ye ose o ni nyina ka ho ene nioma bi enye se menka se ODiifoɔ Kwabena no waye nanso eniema na omo ka ne nyina ne ebi wo mu na ni kwan se oba pa che wo nanso abasisisi no Kwabena ye hia no e wo Sompa na eja wode ne nimde ene ne kesi yo ne sene a osi bubom sifa no e de advertise program na chi ama sika ene akoso na me de nka madwene a sene ye ko yi sisi so ko a okwo sisi ya oka bibia enya ade a obi abeti ase like come here say oka bibi say chesa sembisi na opese wotete wo ho a enhye da emfa papa because wo ho anyika ba asem deda enti nke be ya kompe ba fufuro na nko wanye den wonye adwuma ne ho no kra no sinke se asem ba no ho na wo koka kra edene because wo kokan ebia ekoye bibi fufuro enti no osan ko ho bi ma ebe yehu kakra nyenso bibia no se kenkame na ehu nenso no nyame na be kire sisi no wo hwo wo Ghana TV ye kra ya opani wo ho kakra na mukra muguso ya program be koso akoso na ebe baso by January ho kono na fe de wo se wo san so be koso mpa na yehu ebrekra obeba eho na be yedwuma no ewom se obetumi ayedwuma osompa no asan ayedwuma ho obetumi ato airtime no by ono anakasa se oto na airtime ode yedwuma ho na Ghana man so betumi afa no enwumre ama na aye program ni nyina ne se obenya adaji na obenya hoden de akọ se adwuma no enti no me de me fi se de wa ya untwa so na asem fa na asem ko akwala no IBJ obuade papa ma respect ni ye nya ono ko
ebinom omo maka nyina no omo yade officials e wo ho nyina no omo yade nenso ebi mo ho a utum se ebufuo bi hye omu a omo nyaya kombe yi na di omo be yi se ebufuo na di e ma na pia bonten nenso no menua ebufuo a yemfum enye mistake enti de be kan se ODiifoɔ ye be kan se eye adwobrɛ ye de na sipi ni nyina nso se enkota baabi enka se wo de wo pesika eni nti wo be se ni din anase wo be koso ase no wo bra wo huye de omo kan nyina mimi no mienu ye huye enti yentumi nyina so enka se de omo kan no eye no kore na mum de be pia bonten no eno ene ye be hwehwem na ya ka se eye no kore ana anya no kore se eye no kuro se anya no kuro nipa bia mfom so wo no so enti ono amu ena wo hwe ne ka se yi na kasa no ontwa so na asem emfa na asem enko yen kasa nte ye be sense o be subscribe na wa share na etumi ama ya hoden ye de more videos akoso abrel.